Ćao svima ljudi, dobrodošli u još jedan video na Hexatorn kanalu. Dakle, s obzirom da iza mene imam Asha iz Pokemona i Pinokija, nalazimo se u mojoj sobi. Razlog zbog koga smo u mojoj sobi jeste to što ne mogu da izađem napolje. Svi znamo zašto ne možemo da izađemo napolje, zbog koronavirus. Koronavirus. Da, upravo zbog koronavirusa. Ček. Pa, postoji jedna stvar koju mogu da radim dok sam u karantinu ili ti mojoj kući. Stvarno, koja je to? Stvarno sad, bez zezanja. Sad ću da vam pokažem neke stvari koje možete raditi dok ste zatvoreni. Pročitaj neku dobru knjigu. Pitaj se kako li je napolju. Postavi na story svoju sliku i napiši hashtag ostani doma, tako da svi vide da ne izgledaš iz kuće, da ti je prezabavno i predobro. Uči TikTok plesove i potrudi se da postaneš najpoznatiji TikToker. Binge watchuj omiljene youtubere. Ostani hidriran. Video čatuj se prijateljima. Potrudi se da uz pomoć svog uma upališ u sebi moći koje si uvijek bio siguran da imaš. I ne zaboravi da na kraju dana jednostavno budeš cool. I ljudi, to je to od ovog videa. Nadam se da vam se dopao, jer ako jeste, ostavite veliki like i nadam se da ste vidjeli možda nešto što biste vi mogli da radite dok ste trenutno kući, jer ovo su mnogo teška vremena i možda jedino rješenje za sad jeste da u suštini poštuje meni drugi, a poštovat će meni drugi jedino ako ostajemo kući i ako ne dovodimo u opasnost sve ljude s kojima bismo mogli da budemo napolju i sve ljude s kojima dođemo u kontakt. A to hoćemo i biti ljudi i ne ljudi, odlučujemo mi. Wow, ovo je postalo previše ozbiljno, vrlo brzo. Slobodno ostanite kući i vjerujem da će ovo sve brzo proći, do tada ostanite cool. Ćao ljudi. Upravo sam slomio sisivač.